Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Briek op Lyrica Reactions. Ik is Geista Blackie Groot. Welkom Briek op Lyrica. Als het de eerste keer is, als je reeds was, welkom terug. Nee. Welcome back. Thank you for the subscribers. Als je nog een subscriber die feel free to subscribe. Ons op pad naar 8000 toe. Ons op 7,5. Ons op pad naar 8000 toe. Shout-out Radio Eerste Rivier. Shout-out aan mijn mensen wat mij follow. Shout-out aan mensen wat mij support. Blessings en liefde. Dat is al wat ik veel kan zeggen voor 2026. Blessings en liefde. Nou. Vandaag react dus op een ding wat die 12 gedropt had een paar weken geleden. Dat is nog in december maand, nee. Dus jullie moesten, een paar van jullie moesten weten. Ik was nog niet een computer gehad, he. Maar ja, die 12 had ook gedropt. Ik zie als nog een met Woman Master. Woman Mad Max en Mastermind. Nou. Maar ook het dienst voor die. Right, so. Als we wat zei die 12. Ik heb de snippet gezien, denk ik. Ik heb het mooie snippet gezien. Dus niks. Die. Wat zei die 12 alles aan? 12 klinkie bij je hip. Is het de die of de 12 hippie klinkie of wat? Ik denk zo. Maar gewoon, het zit gewoon licht aan. Ik heb vergeten mijn licht aan te zetten. Zo. Ja. Die 12 is al die pad van iemands dorp. Als ik het recht kan aan het douwen. Hij is in die oorskapen. Maar die man is deze daar. Is die man vastgemaakt hier niet. En die in die kapen. Bij die Bad Brothers mensen. Wat. Wat zijn die 12 hier op die ene? 12 Hearts is die zijn naam en een gebriekte hartsie. Visualizer sien ek. Excuse my rhymes, ons is bewus van die horrible times. Siek en sak, maar ons is fijn. So excuse my rhymes. Nou, ik kan actually nooit hou. Zij hoef je my te like, ek wys jou reg, ek broer jou maas se poes. Ja. Nee, 12. Yes. So maar die wegtrek. Zij hoef je my te like, ek wys jou reg, ek broer jou maas se poes. Die is wie ek is, my broer, ek weier om gefriet te koop. Okay. Ek sal nooit my hol aan 'n label vir fucking geld verkoop. Gesig is soos 'n rosie, maar daaronder is sy wawe koop. Gesig is soos 'n rosie, net toe. Nee, ek dink het symboliseer ploeie nie, was 'n rosie toe is. Rosie is toe, maar die hol oop, hy is ingegaan, né? Jou siel verkoop. Hy het jou ingegaan om jou om 'n label te wees. Soos 'n rosie, maar daaronder is sy wawe koop. Ek kry dit van niet wat sy kan kry, want sy is biere koop. Vandag fok ek met niemand die van loyalty is kaas goed. Vandag Yo, brother. Hulle flip baie maklik. Ek gebeur so baie goed. Rappers rap met pille ook. Nee. Die 12 is niks lekker nie, jong. Ha? Wacht eens. Yay. Vandag gebeur so baie goed. Rappers rap met Baie goed. Rappers rap sommer met pille ook. Net tot sy kan views kry, beteken niet sy rap ook goed. Factual. Goed, rappers rap met pille ook. Net tot sy kan views kry, beteken niet sy rap ook goed. Ek het al gesien hoe kak die aandag lok van vliee ook. Wat 'n fucking kak musiek is die wat hulle aan ons verkoop. Vandag luister ek net 12 sekondes dan wil ek fucking kots. 12 staat sommer nog straight naar die mannen toe wat wake music drop ook. Nou, straight. Julle drop een klompje gemos na 12 secondes. Maar ik opgooi. Die wat hulle aan ons verkoop. Vandag luister ek net 12 sekondes dan wil ek fucking kots. Fucking light die loop nog met 'n kappie op. Sukkel nog om te drop my veel. Wacht. Wil ek fucking kots. Fucking light die loop nog met 'n kappie op. Sukkel nog om te drop my. Vang het na. Vang het. Omdop. Kappie op. Dis uncircumcised. Dan wil ek fucking kots. Fucking light die loop nog met 'n kappie op. Sukkel nog om te drop my veel is lank al af. Jy kan kots ek. Sit die etter vas. Dis hoekom die Brian Giga Brasse is. Hulle is iewes siek.
sukkel nog om te dop. My vel is lang al af, jy kan God siek, jy sit die etter vas. Nergens was aan jou vir laks, my piel moes ek met sunlight was. Ek is so gewoond om in die bos te kak. Viel my af met 'n grove klip, het maak my nogal harde gat. Referent was 'n sware kry jare toe. Dat ek met sunlight museum my gewas het en in die bos te gaan aan toe, né? Maar terwyl ek daar is, vind ek my gat af met 'n klip. Nou raak ek harrig. Toe was ernstig hier, bro. Toe was serieus hier. Ek is so gewoond om in die bos te kak. Viel my af met 'n grove klip, het maak my nogal harde gat. Die man het groot bek, set oor 'n vast. Jy's wek, sy kan 100 tricks. Meer as 12 weet. As dit waar dat sy net baas het. As die man 'n koppie kaas het, was aan nooit kan saamrep as hulle nie die prys wat ek vra het. Wat sê die man? Daar word jy gefiets, as jy net die fietsenprys reg het, bro, dan gaan ek nie fietsen met jou nie. Weet, as dit waar dat sy net baas het. As die man 'n koppie kaas het, was aan nooit kan saamrep as hulle nie die prys wat ek vra het. Was ek vaak in die Kaap, ek sal altyd eers vir gang gaan groet. Van taxi lywers toe sal even net my voete loop. Want dis mos wat man doen vir bloed, never mind hoe ek voel. Okay, sê hy sal altyd vir gang kon groet, so Kaltse gang en hy was gekoppel, right? Of is gekoppel. So wanneer hy Kaap toe kom, gaan hy seker maak, hy gaan groet vir Kaltse gang. Ek vaak in die Kaap, ek sal altyd eers vir gang gaan groet. Van taxi lywers toe sal even net my voete loop. Want dis mos wat man doen vir bloed, never mind hoe ek voel. Maar sy 3 keer al die Bybel soek. En sy het eers my maak al groet. Sê die man, okay, sê die man straight. As ek in die Kaap is, ja, gaan groet ek vir KG. Ek vat taxi lywers toe en ek sal iemand gaan loop het na die man toe. Maar sy was 3 keer in die PE, dit is 1 keer my maak al groetie, bro. So hy is actually upset oor dit ook. Ek voel, maar sy 3 keer al die Bybel soek. En sy het eers my maak al groet. Doet dat fuck jou views, fuck hoe steeds en wil follow op die net. Cause once die kak verby is, gaan ons niemand om ons heen. Hy sê actually vir KG, bro, hy is meer as die. Wat gebeur na die views? Wat gebeur na die following? Wat is na die? Dan is hy lonely en daar is niemand om jou nie. Staan jy nou, jy voel kwaai as jy al die views en hy goed is het. Maar wat gebeur na die? Nou, so maar niet te vir jou views, maar niet te vir, daar is niks. Wat gebeur na die? Hoe steeds en wil follow op die net. Cause once die kak verby is, gaan ons niemand om ons heen. Ek kom met tussen broerskap, dit niks te doen met flip. Van Sasso gaan ek frek, bro jou fans weet van niksie. Sasso flip, okay. So, weet jy, as jy sê die fans weet van niksie, beteken dat miskien iets gedink, die fans het miskien gedink dat iets gebeur. Maar die fans weet nie, dat ek jou wel frek gaan actually nie. Skapie dit niks te doen met flip. Van Sasso gaan ek frek, bro jou fans weet van niksie. Hoe de fuck kan ek wel huid op jou? Sasso speel 'n trek, wij sê, 12 ek's lief vir jou. Sê die man ook. Die fans weet nie wat aangaan nie. Ek en Sasso is nog altyd gelink. Tot hoever dat Sasso 'n naam by sê, vir jou sal ek vrek gaan 12, sorry, vir jou sal ek is lief vir jou 12. Staan jy nou? En sommige kere gebeur het, so dat brase, ouens 'n koppel met mekaar en na tyd, dan gebeur daar iets, en dan dink mense, staan jy nou, of sometimes 'n breakdown in vriendskap, en veral met rappers, het gebeur. En het gebeur nie net met rappers nie, maar het gebeur met rappers ook, dat, staan jy nou, ons is meer as net rap vrienden, ons is vrienden ook, but sometimes things happen in the background, but people don't know about, en dis wat hy sê hierso. Hoe de fuck kan ek wel huid op jou? Sasso speel 'n trek, wij sê, 12 ek's lief vir jou. Wij praat van wat ek post, het die fix. By my kom broerskap eerste, dan kom rap. Heinz dink ek het. Oh, Mr. Heinz ook. Sien daar wat duidelik, sê daar. Die mense weet nie wat aangaan nie. Staan ze nou, jy praat en wat ek post, wat even, of jy rap wat ek post, wat. Ek kan sê weet wat die waarheid is. Het die fix, by my kom broerskap eerste, dan kom rap. Heinz dink ek het beef met hom, ek sien het my geunfollow. Sy verse het ek afgehaal, ek wou sy reputasie spaar. Okay, ons het natuurlijk die volle feite nie, maar dan sê hy, ja, Mr. Heinz dink ek beef met hom. Wat is hy so nie? Hy het my geunfollow. En ek het sy verse afgehaal, waar ons saam gerep het, ek was sy reputasie follow, reputasie spaar.
Oeh. Hektiek. Met hom, ek sien het my geunfollow. Sy was het ek afgehaal, ek wou sy reputasie spaar. As ek voel ek niet views, dan gaan ek harder. Maar ek weier om my was te vra, my stil te laat voel, ouwens. Ja nee, 12 se rap carrière is klaar. Flat set moet drop, Oakley se geduld is op. Oké, man, wacht wat ik de 12 om muziek te maken. Nou. Oakley is ready. Sasso, zeg maar klaar, bro. 12 se rap carrière is klaar, flat set moet drop. Oakley se geduld is op. Anti-sem en gister 12 Samantha vat dan nou spot. Samantha R&B. Toen de anti-712. Kijk, die 12, jouw plek. Is niet voor alle hier in uit Den Haag. Nee, Samantha gevangen. Ik denk je als het komt bij die music, die art form of making music, singing en rapping. Ik denk je ooit was Samantha kan ernstig vatten. Seriously. Voor mij is dat comic relief. Zeg iemand zo zei. Dat is comic relief. Daarom lach ik. Als we lachen gaan luisteren wat ze zei. Ik zie dat een lelijke ding gedropt. Ik wil niet zoveel gaan luisteren. Net die opening lijnen van hij Samantha track. Nee, dat is verkeerd 12 man. Oakley se geduld is op. Anti-sem en gister 12 Samantha vat dan nou jou spot. Sari sê dieselfde, maar dorp is deur Samantha op. Iemands dorp is deur Samantha op. Nee, ek agree nie. 12 Samantha vat dan... Was het uit Den Haag of... Sorry, iemands dorp. Jammer. Iemands dorp, nie uit Den Haag nie. Iemands dorp. Apologies, ne. Nooit kan nie... Nee. Hy kan nie die... Ek hoop hy gaan dis raak nie. But nee. Sy kan nie hy naam dra. Sy kan nie op sy naam dra. Nog nooit. Flat set moet drop. Oakley se geduld is op. Anti-sem en gister 12 Samantha vat dan nou jou spot. Sari sê dieselfde, maar dorp is deur Samantha op. Jo. Bati wie doen wat nie. As hy wen ons almal op. Hierso wie wil eerste wees, moet eerste by my game kom. As jy wil eerste wees, jy moet hom nog by my toe. Jy moet verby my kom. Ek moet nou eerste inlaat. Voor sy kan number 1 is. As hy wen ons almal op. Hierso wie wil eerste wees, moet eerste by my game kom. Die man groot weg, set oor 'n pas steeds. Sy kan 100 tricks, meer as 12 weet. As dit waar dat sy net baas het. As die man 'n koppie kaas het, 12 se nood kan saamrep as hulle nie die prys wat ek vra het. Facet. Yes, wek. Right, dat was een reaction op die 12, ne? 12 hearts. Trek zijn naam. Ik denk, hier wat 12, hij spreekt maar net zo ontevredenheid uit oor hoe dingen currently geweest het in zijn leven, die onlangse period. Wat hij geobserveerd het. En hij komt zet het maar net op een beat. Dat is wat hij basically doen. En sê, hij praat van die mensen wat in zijn cirkel of zijn kring was. Heinz, KG, Sasso, 808. Ach, 808. Oakley. Dat is wat hij basically sê. En hoe hij voelt. Dat is basically wat die track is. Dat is hoe die 12 op hij oomblik gevoel het. En het een track gemaakt van het. Verstaan die man zijn truth. Dat is die man zijn reality bij oomblik geweest. Nice flat. Nice 12, ne? Dat is het voor dit break op de Rieke Keister plek. Met de reaction op die 12 hearts. Stay black. Die link van die track van 12 is hier in die description section. Stay black.